Ao ke o dumedisa ngwaneso ya motle. Re kena hape channel-eng ena ya letsatsi la kajeno hape moo re shebang buka e Fankgedi ya Mareka. Mme kajeno re nka kgaolo yana ena ya bone temana ya 35 ho isa temana ya 41. Jesu o kgutsisa sefefo. Ke o kopa hore o hle o e bale. Ke itse ke Mareka kgaolo ya bone temana ya 35 re o fella temana ya 41. Jwale re tla ya ka temana le temana. Thutong ya ka e fetileng re ile ra bua haholwanyane ka mehlolo ya Jesu, ka thuto ya mehlolo ya Jesu le hore e ne e rutang. Mona he jwale ke moo Jesu jwale a etsang mohlolo wa ho laola sefefo e leng ntho eo e leng tlholeho. Re tlo sheba taba ena, Jesu o kgutsisa sefefo. Taba ena o ka e fumana hape le ho Mateo kgaolo ya 8 temana ya 23 ho isa temana ya 27, le ho Luka kgaolo ya 8 temana ya 22 ho ya temana ya 25. Ke tseo ka di fumanang mona ke tsona tseo hangata re tlo re bua ka tsona re ke synoptic gospel. Boraro ba tsona ha di le jwalo di bitswa synoptic gospel hobane gospels hobane di shebela mmoho. Jwale ha o utlwa re nka taba ena ho Mareka, o tlo e shebe hape le hore na taba e tshwanang le yona eo kapa taba yona eo e bewa ke Mateo, o shebe hore na Luka yena o e beha ka tsela efeng. Ha re temana ya 35 ka tsatsi lona leo ha ile mantsibuya. Ka tsatsi leo lona leo ha ile mantsibuya. Ha o sheba temana ya pele hona kgaolong ena ya bone, o fumana hore sebaka sena seo ho bewang ditaba tsena ho teng ke lewatleng la Galileya, moo a neng a ruta hona letsatsing lona leo. Jwale ke mona moo e reng mantsibuya letsatsi lona leo, ke moo jwale re bonang karolo yana ena ya 35 tsatsing lona leo mantsibuya teng. Ha Jesu a re ho bona a re tsheleleng mose, mona Jesu o na a bua ho jwale ha re nkeng leeto lena le tshelelang ka tikolohong ya Gerasene. Sebaka sena se bitswang Gerasene ka mo ke tikoloho, mme o na re ba tshelele ka moo. Hantle ho bonahala morena Jesu o na ya teng ho ya nka phomolo ka morao thuto ena e entseng a le mona lewatleng la Galileya moo. O na batla hore a ka fumane ho ikhutsa hanyenyane kapa ho phomola hona teng. Mme tulo ena e ne le ka botjhabela ho lewatle la Galileya. Re ntse re lewatle, empa hantle ke letsha le leholo. Galileya ha se lewatle le ka ha se lewatle, ke letsha le leholo. Empa le ne le bitswa lewatle la Galileya. O ne a hlile a hloka nako ya hore a ka be moo a ikhutse ka mora ho mosebetsi o moholo wa ho ruta setjhaba seo se sekalo, se sengata hakalo. Sekepana sane seo motho e mong a ileng a nehelana ka sona ha a tla a ruta a dutse ka ho sona, ile ba sona seo jwale a ya mose wane ka sona. Empa mona ho bolela hore ho ne ho so ho le teng tse ding dikepana hona moo, tse neng di le ho yena, tse ding di haufi le yena. Ona sa tsamaye ka sekepana se le seng, ne re ha kene ho sena ho be ho ntsona dikepana tse ding ka thoko ho yena. Mona seo re se bolelang re dileng re ithuta sona ke hore ho lokela hore ba rutang lentswe ho etswe ka hohle hore ho be bobebe hore tshebeletsong ya Modimo ho be le nehelo, ho be le ho abela hore mosebetsi wa Modimo o tlo ho tsamaya. Ho tshwanetse hore ho be teng batho ba ntshang dikepana tsa bona hore mosebetsi wa Morena Modimo o tswe ho etsahala, o tswe ho phethahatswa.
ho fana tshebeletsong ya Modimo ke ho nehelana ka sekepana seo Jesu a tla ya ka sona ho fihlela matshweletswele ka mehla. Ho nehela kerekeng ke hore ke sekepana se thusang hore setjhaba se letswe ho fihlelwa ka lentswe la Morena Modimo. Ha re ya temaneng ya 37 a metso e supileng. Jwale hwa tsoha sefefo se seholo. Jwale ha tswa sefefo se seholo sa moya, ke temana ya 37. Wena moruti, moreri, moefankgedi, wena mboledi, wena ya balang a mametseng thuto ena tsatsi la kajeno, bakeng sa ho tjhabisetsa batho ba o mametseng thuto ya hao ha o etsa yona ena, a ko fane ho bohlokwa haholo hore o ko fane ka geography ka bokgutshwane, geography ya moo o buang ka teng ka bokgutshwane. Mme e le hore batho bana ba mametseng ba tle ba bone hore bonnete ba tabeno kapa ba tsebe hore ba hae setshwantsho sa hore hana ke moo ho no ho etsela jwang. Ke itse mona ke lewatle la Galileya. Lewatle lena la Galileya le ile la bitswa ka mmusisi wa Roma. Ke ka lebaka lena o tla utlwa ho thwe lewatleng la Tiberias. Ha o thwe lewatleng la Tiberias o tswe ho ntso bua ka lewatleng la Galileya. Tiberias ke eo e ne le mmusisi wa Roma eo jwale hulang hwa reba lebaka sena ka yena. Hantlentle ha se lewatle le tshwanang le leo le tsebang, ke letsha le leholo. Ke ile ka bolela tabeng mme le dipakeng tsa dithaba tse pedi, ke thaba e nngwe ka lehlakong lena, ke thaba e nngwe ka lehlakong lena, mme lona le leholo le jwalo ka mona le ka hare mona. Mme ho na le ho atise ho hlaha moya o mongata, moya o no hlaha ka lehlakong le ka leboya, ebe o kena ka motjhoporo ona ona o letamo le leng hona teng dipakeng tsa dithaba tse pedi. Hangata moya o ha o fihla o etsa setsokotsane hona moo, ke hona se sengata se etsalang moo. Moya ona o atisa hore o tsitsinye metsi hampe haholo e le ha moya ona o hlaha ka hara lewatle. Moya o jwalo o tsohile, mme Jesu, mme basesi ba skepe ba ile bana ba etsa se matleng sa a bona, hobane ne le batho ba ne ba tseba skepe haholo. Bana ba etsa sohle se matleng a bona hore ba se behe taolong. Empa maqhubu a nantsa rata a kena ka hara skepe mona, a kena ka hara skepe ka mona jwalo. Mme ha o bonahala metsi hore ha bonahala metsi a hle a kena ka bongata ka skepe, mme ba ile ba tshoha haholo. Ke ile ka bolela e sa le qalong hore mareka qalong ya thuto tsena tsa rona, ha re qala qalong kwana, hore sepheo sa mareka ho ngola efankgedi ena ke ho tsejwe hore Jesu e ne le motho, mme hape e ne le Modimo. Ha batho bana ba se ba tsietswe ke sena se bonahalang hore se ka etsahala neng kapa neng, e leng hore ho ka nna hwa etsahala hore sekepana sena se tibe, ba ile ba sheba ho Jesu. Jesu o ne a le morao mane ho sekepe a robetse teng. Ngwaneso, ke motho a ka robalang, mohlomong hobane a kgathetse. O ka nna wa robala hobane o kgathetse, utlwa o kgathetse. Ke motho a ka robalang. Modimo ha a robale, e sita le hona ho otsela ha o tsele. Jesu e le motho. Mareka o hlahisa tshwantsho boemo ba Jesu e le motho, mme e le motho o na robetse. Ka mantswe a mang, o na kgathetse mme a robala jwalo ka nna le wena, mme ba mo tsosa borokong.
ha re shebe temana ya 38, temana ya 34. Yena o na le maraong a robetse mosamong, ba mo tsosa ba re ho yena, moruti, ana ha se letho ho wena le a re timela na? Jesu o na kgathetse. Jesu na kgathetse. E ne le mora wa Modimo, empa hape e ne le motho jwalo ka nna le wena. A kgathala jwalo ka nna le wena re kgathale. Mme o na robetse ke lebaka la mokgathala, o na kgathetse ke gona mosebetsi a ileng a o etsa mane lewatleng ha e sa le letshehare leno kaofela. A ruta teng, o na kgathetse le nnete. Mosamong ho hlala lentswe leno hana mona temane ya 38, mosamong mane. Hona e ne le setulwana se entsweng ka letlalo, se neng se dulwa ke mokganni wa sekepe. E ne le setulwananyana seo, jwale a ba se adima Jesu hore ha a robala a fumane setulwana sena go ba le teng. Mare ka re bolella ka nnete seo o ka nahanang hore se senyenyane haholo, o re fa details tsa dintho tseo nahanang hore jwale tsena hobane mare ka kgathatsa ka hore re bolelle ntho ena e nyenyana ha o le jwale e re bontsha hore ehlile motho ya neng a le moo, motho ya mo boleletseng ditaba tsena kapa motho ya nkileng mohlodi wa hae wa ditaba tsa hae, ke motho ya neng a na le Jesu, ya neng a bona hantle se etsahalang. Mme he ka nako tse dingwe ka nna bona ka dintho tsena ha di le nyenyane haholo, ha di bohlokwa, anti di bohlokwa haholo. Bona wena mmui ya kgabane, wena moreri, wena moruti, le wena moefankgedi, wena mmoledi. Mokganni wa sekepe o bile a nehelana ka mosamo wa hae. Phano ke letshwao le leholo bosebeletsing ba Modimo. Ke letshwao la lerato, ke letshwao la ho utlwisisa. Ha ho a tshwanela hore motho a etse phano a sena kutlwisiso. Ka mantswe a mang, ho a hlokahala baruti ba heso hore re rute batho ho fana. Phano e tshwanetse go etswe ka kutlwisiso, e etswe ka lerato. Phano mosebetsi wa yona o moholo, hobane e etsa hore tshebetso ya mmuso wa Modimo e phethahale lefatsheng. Ke phano. O fanne fela ka mokotlane ka mosamo. O ka nahana ke ntho e nyenyana, anti e etsa hore Jesu a kgatholohe. Phano ngwaneso ke ntho ya pelo. Phano e tswa pelong. Ha e ka tswa nqa nngwe se pelong ya motho, o tla fumana motho a ntse a belaela hore ebile ke fane, ke entse tjena ebile ha ba etse tjena empa ke ne ke fanne. Ha ya tshwana ebe jwale tshwantse etswe pelong. Ke a tshepa hore ho ntso hlaka ho wena hore motho ya boleletseng mareka ditaba tsena ke ya neng a le teng moo, mme a bona ntho e nngwe le nngwe, mme motho eo e ne le Petros. Ka mantswe a mang, mohlodi wa ditaba tsa mareka boholo ba tsona ke ho tswa di tloha ho Petros. Ha ba motsosa ba ile ba re, moruti, ba ne ba bona eo ba mmonang e le titjhere, e le motho ya rutang, e le moruti, kapa eo e le monga bona. Ka lebaka leo ba mmitsa ka moo ba mmonang ka teng. Ba ne ba sa tsebe hore moo ha ele hantlentle ba na le Modimo. Ba tsebile ha morao hore ka mona ha ba na titjhere fela, empa ba na le Modimo. Modimo o mahareng a bona. Hona ka sekepeng ka mona ba na ba sa tswe taba eo. Rona nna le wena re se re tseba ngwaneso hore
le ha ile mona Jesu a rutile hakana ge ka re ke teachere ge ka ga ke moruti a ntse a tswela pele ho ruta le rona hona jwale gona re a tseba hore ke morena Jesu ke morena ke modimo bona ba ne ba eso ho kwa ho lelwe taba yeo bana soka ba senolelwa hore Jesu ke morena Jesu ke modimo ha re ka karolo yana ene e reng e re bona hona mo ne ngotseng teng e reng ha se letho ho wena le ha re timela ha se letho ho wena le ha re timela batho bana ba tshwihile ho ba bonang hore sekepana sena se jwale ka hae ka ha ile mona ka se tlala metsi se tla nwela ba tla qwela mme ba tla timela bana ba tshwila haholo hana motho o hwelehetsa Jesu ha o etsa etse jwang hana motho o hweletsa Jesu ha o etsa etse jwang ke yona nako ena e tjena eo motho a rapelang ka matla a rapelang Jesu hore atle ka tharollo hobane o thithetswe go thitheleng ha rona Jesu ke tharollo hantle nako ya ho rapela ke ha re le matswalong ka fumana ha re le matswalong e hle ke nako e go tshwantseng re rapelang haholo re lahlile tshepo ya ho phela re sena letho ke nako o fumana batho ba rapela haholo ka nako eo empa rona ha re lokela hore re emele mehla ya matswalo ga se ke ra emela tsietsi ho thapelo ya rona ho Jesu Kriste e tshwanetse e be bophelo ka nako yohle kaofela e be ntho eo re isa e be bohobe ba letsatsi le leng le le leng e le hore o dule o hoketse ho Jesu mme ditaba o di nka ho yena mane ka mehla le mehla ha se letho ho wena anana ha se letho ho wena na wa bona mo hore ba qosa Jesu mona ka hore o hloka tsotello ha ba tsotelle ha re shebe temana 39 a tsoa a kgalemela moya a tsoha a kgalemela moya se etsalang mona ke hore o ile a tsoa a kgalema a tsoa kgalema ntho e makatseng ba bangata ke hore a santse a bua batho ba maketse tabeng a santse a bua a santse a kgalema a santse a bua ke a sefefo se khutsa hore nyele ke a sefefo se dule se khutsa se reng hore nyele Jesu a se qetile ho qeta ho bua a santse a bua fela maneso Jesu ka hare ho yena ho tletse matla a modimo yena ya entseng mahodimo le lefatshe eo entseng ile yena ya tswelang pele hore fa lefatshe bophelo le ho fihlela hona ka jeno ntse le yena ho kgalemela bokulo mothong ka lentswe fela ho ntse o tshwana le ho kgalemela sefefo ka lentswe fela o ntse sebedise mantswe a tshwanang ha kgalemela bokulo mane ha o sheba mareka kgaolong ya pele temana 26 ha kgalemela moya o a re hona Jesu a kgalemela moya o a re khutsa o tswe mothong eo ke itse ke mareka kgaolong ya pele temana ya 26 ona ke mohlolo o nne le mohlolo hodima bokulo hobane moya o la o kgalemela ka hore a kgaleme fela a re khutsa tswa mothong eo a batswa ruri sena se entsweng ke Jesu ke se ka etswang ke Modimo fela hobane mona o la re khutsa
a etsho ho tlholeho sefefo sa ba sa khutsa hanghang shago shebe Pesaleme ya 89 temana ya 9 o laola boikgantsho ba lewatle ha le emisa maqhubu a lona wena wa kokobetsa ke Pesaleme 89 temana ya 9 ha go shebe Pesaleme 107 temana 29 a kgotsisa sefefo a se fetola moya o mosesane maqhubu a itholela Jesu ke modimo ha o sheba hantle ha ho mo ho thweng hore ha o mo ngotsweng mono hore Jesu ke modimo empa rona ha re ithuta mohlolo ona re fihlellwa ke qeto ya hore e fela Jesu ke modimo ka sebele bohle ba dumelang ho yena ba fela ba fumana kgodiseho hore Jesu ke modimo ha re ya temaneng ya 40 le boikeng hakalo le hloka keng tumelo se a se bolelang mona ke hore le ne le sa tshwanela ho hang ho tsoa le ka be le beile tshepo ya lona ho modimo ena ke thuto ho rona hore ho tshepa modimo ho ba le isa tshabo ho tlosa tshabo ho rona hana ka nnete batho ba bangata ba tletswe ke tshabo mohlomong dintho tse kang tsena batho ba tla reng ha ke se ke bolela lentswe la modimo ba tshaba batho ba tletse tshabo batho ba tla reng batho ba tla nhloya lehloyo la batho ba tshaba lehloyo la batho ba tshaba ho opelwa ke mmele ba bang ba tshabe ho sala le mong motho ga se sala ke le mong e mo a tshabe lefu dintho tse ngata tse mpe mohlodi wa tsona ke tshabo re ka hlola tshabo rona ka ho dumela modimo hore ha ho le ka mohla o le mong a ka lahlang maemong afe kapa afe e ka ba tsitsipano kapa a jwang ha hona mohla modimo a re tla re lahla empa hona ha o bolele hore hobane motho a tshepile modimo a keke a nwela metsing ha ka kena nokeng moo a keke a ba kena metsing a keke a ba kgangwa ke metsi ha bolele jwalo kapa motho a keke a shwa ha a tjhaiswa ke koloi motho a ka ba le kotsi ya ba ntse a ishwa a ntse a tshepile modimo se bolelwang mona ke hore o keke wa tshaba ho shwa e bang ke ka metsi e bang ke ka kotsi ya koloi e ka ba keng kapa o wa tshaba ho shwa hobane o a tseba hore o tla dula o ntse le tlhokomelong ya modimo le ka mora ho lefu taba e nngwe ke hore Jesu o na le kgotsong le kgothalong ho sa tswele hore na maemo ke afe ba mmone a phuthulohile a le kgotsong a bila kgothetse a phuthulohile hore na maemo ne le afeng o na tseba hore le ha ka shwa o tla be a ntse le matsohong a tshepahalang a modimo ntatae le hore modimo a keke a dumela hore a shwe ha fela mosebetsi o a o tletseng lefatsheng o se phethahale le hloka keng tumelo ena ke ho ba omanya ka taba eo ba ipontshang ba le yona hore ba na le tumelanyana e kananyana ba na tumela ya bona ke eng ha ka e tlasenyana e ne le seo Jesu ana ba bontsha sona hore mona ha ke na kgotsofala ha le le tjena se rona se re kgothatsang ha re sheba temana ya eo re kgothatswa ke taba ya hore le ha o le jwalo ntse ba amohetse ba le jwalo mme a nna ba haha hore a ba etse batshepuwa le bahlanka ba modimo ha re shebe temana ya 40 a motsomong mme ba tshaba ka tshabo e kgolo mme ba bolellana ba re enwa ke manna
ha o tloa ke moya le ke lewatle. Tshabo eo wena mmohi, wena moruti, wena moreri, e fapane le tshabo yane ya pele. Ena ke ba lokisetsang, e ba lemosang, ke ba lokollang hore jwale ba tsebe hore ba ka pela Jesu, ba eme tlasa boholo bo makatsang, ba eme le botebo bo tibileng, haholoholo ha ba na le Jesu, ba se ba ena le botebo bo fetileng bo boholo. Ngwaneso, ke na thuto ya mohlolo hodima tlholeho e entsweng ke Jesu. Modimo a o boloke, a o baballe. Thuto ya rona ya 34 e fella hakana. Ke tla thabela ha o ka etsa qetellong o ko etse comment. Ha o qetile ho ka etsa subscribe kapa wa bontsha like mono mothong like, o etse like, o etse comment, o ko re fe hore na thuto ena o e fumane jwang. Ha re rapele. Ntate ya matla ohle, re leboha letsoho la hao, re leboha thuto ya hao, re leboha tlhokomediso ya hao. O re ruta ka Jesu mmoho le tlholeho. E fela morena, tlholeho ke a timetsa batho ka tsela efe kapa efe ha o le teng. O na le matla a o fang ona, mme matla ao o a nela nna le mmohi ya mametseng taba tsena. Hlohonolofatsa morena ka lebitso la Ntate le la Moya wa lellang. Amen. Kgotso ya morena Modimo e be le wena.